patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Malipayon og mabungahon nga bagong tuig natong tanan kapuso. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyong makita adlaw-adlaw Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag, unang adlaw karon sa tuig 2021, and we hope and pray for a blessed year alang kanatong tanan. Good morning kanimo, partner Ses. Happy New Year. Happy New Year, Nix, and good morning usab diha kanimo, and good morning usab sa ato ang mga kapuso nga nagtuto karon sa GMA Regional TV Live. We're so excited for this new year, mga kapuso, nang hinaot kami na nang himong mabungahon po ng ilahang pagsaulog sa ilahang New Year sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Busa mga kapuso, daghang salamat kaayo sa padayon ninyong pagkiguban kanamo sukad himog so kining ato ang morning show program. Og nang hinaot kami nga magpadayon ng inyuhang pagpakisayod o pagpakiuban kanamo every morning. And of course, this year we pray for a very prosperous and a very safe New Year kanatong tanan. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. And kay holiday season man gihapon karong New Year morning, mga kapuso, aduna gihapon kitay entry nga manaygon on air. Busa mga kapuso, daghang salamat kaayo sa padayon ninyong suporta sa ato ang Daygon on Air. Mainiton kay Sil ang suporta sa ato mga viewers ug mipadala gyud sa ilang entries, pagpakita sa ilang talento gamit ang atong official GMA Christmas Station ID, isang puso ngayong Pasko. Mga kapuso, atong tan-awon karon kining entry nga gipadala kanato gikan kang Matthew Co Villamonte ug Nuki Jean Joy Robles, mga taga Negros Occidental. Let's watch this. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, magkakaisa tayo. isang puso. Ngayong Pasko, Para sa Pilipino. Isang puso ngayong Pasko, Sil. Pero unta the whole year round, no? Oo, dapat lang Christmas jud gihapon every day of the year, dapat lang. Busa karon mga kapuso, let's start na our morning kay karong taon-taon atong mahinabi si kapuso actress and bida sa Legal Wives Andrea Torres, and let's find out everything new about her sa iyahang professional life and sa iyahang personal life. Ug ato usab mahinabi karong taon-taon ning usa ka feng shui expert nga maghatag kanato og mga prediction sa mga posibleng mahitabo karong 2021. Ato sa mahinabi kini usa ka single mom ug kung atong sayran unsa iyang kasinatian pagpuyo sa iyang van. Kuyog ang iyang duha ka mga anak nga pag-travel sa lain-lain nga mga lugar. Karon sugdan na nato ang Buena Manong Bizto karong tuiga ni partner Cecil kauban si kapuso actress Andrea Torres. New Year, new drama series, and everything new ang hisgutan nato dinhi sa Biztalk. Busa, makaubanta the very talented and the very beautiful inside and out, Miss Andrea Torres. Maayong buntag, Ada! Happy New Year! Happy New Year! Kumusta, Ada? How was your New Year celebration with your family? Ako, masayang-masaya kasi we have a big family, and kapag ganitong may okasyon, talagang lahat nagpupunta dito sa bahay. So, nag-enjoy kami sobra. And at least bago mag-start yung second lock-in for the show, marami na akong bonding time with them.
Ayan, that's good to hear that you had a very fun time with your family last night. Kasi 2020 has been really tough, ano? But very life-changing also for most of us. Para sa iyo ba, Ada, ano yung best thing na nangyari sa iyo noong 2020? I think yung mga realizations talaga. Kasi dahil sa mga nangyari, especially yung pandemic, parang na-remind tayo kung ano talaga yung importante sa buhay natin. So I think maganda yon moving forward, 'di ba? Mas makakagawa ka ng magagandang desisyon, 'di ba? Mas tama yung mindset mo after ng lahat na nangyari. Ang galing nun. Ang ganda nun. First day and of course, kailangan fresh mindset din for 2021. Pero looking Yes, back, sakto ngayon 2021, 'di ba? I'm sure yung mga New Year's resolution natin mas magaganda na ngayon kasi nga back to basics, 'di ba? totoo. Pero kung balikan natin yung 2020, ano yung pinakamasaya mong moment or milestone noong nakaraang taon na talagang tumatak talaga sa'yo? I think yung bonding ko talaga with my family kasi ito yung longest na magkakasama talaga kayo sa bahay na although syempre hindi mo maaalis yung mag-isip ka kung ano ba talaga nangyayari sa mundo, syempre kinakabahan ka. Kung titingnan mo yung bright side, nagkaroon ka talaga ng time with them. 'Di ba? Isipin mo 7 months na kayo-kayo lang talaga lahat ng mga activities ninyo magkakasama kayo. So ite-treasure ko talaga 'yon. Totoo, family is everything talaga. And since today is the first day of the year, Ada, let's talk about everything new about you. So let's start with your new goals. Kasi bilang unang araw ngayon ng 2021, ano-ano yung mga new goals na plano mong abutin this year? Ako always ko naman pong goal talaga is maging mas mabuting artista, mas maging magaling sa craft ko. So hopefully talaga ma-achieve natin yan dito sa soap na ginagawa ko ngayon. Na may mapakita naman akong bago rin sa kanila. And of course, goal ko rin po na makapag-travel alone, kung safe na ang lahat, matry ko yun. And gusto ko rin syempre na ma-expand pa yung business namin ng mom ko. Nice. Those are really beautiful plans and we wish you all the best for that ngayong taon. Thank you. And this time, pag-usapan natin ang new drama mo, ang Legal Wives. Ayan, bakit kaabang-abang talaga ang storya nito, Ada? Nako, I think this is the first time na gumawa po ng soap ang GMA na tinatakal yung kultura ng mga Muslim. And it's very interesting. I mean, I'm sure marami na tayong nabasa about them, pero ito talagang mas in-depth. So, ang dami-dami niyo makukuha from this. Ako, every time na nagtitaping kami, naaaliw ako kasi may mga natutunan akong bagong words at yung mga bawal at hindi bawal. Ano yung mga nagustuhan mo naman sa bago mong character as Dayan? Ano yung mga qualities ni Dayan na very relatable talaga, lalo na sa atin mga babae? Si Dayan po kasi dito, dun sa tatlong wives ni Ismael, played by Dennis Trillo, siya lang yung Kristiyano. So dito mo makikita kung paano ba siya mag-a-adjust kasi syempre magkaiba sila ng relihiyon, paano ba siya makikisama dun sa pamilya ni Ismael and kung paano rin tatanggapin ng family niya kasi syempre bago rin sa family niya yung ganitong setup. Ayan, and we can't wait to meet Dayan sa Legal Wives. And of course, I'm sure it's a very empowered role of a woman na naman itong gagampanan mo, Ada. And of course, kasi Medyo New Year. complicated siya. Talagang kailangan, ang bilin nga ni Derek, kailangan bantayan ko talaga yung pagtaas at pagbaba ng emosyon ni Dayan, yung mga pinagdadaanan niya. Kasi very colorful yung life niya. Kasi meron din siyang struggle dun sa pamilya niya. Siyempre, yung dynamics nila ng daddy niya. Meron din siyang struggle bilang isang babaeng na in love. Diba? At hindi nga siya sanay dun sa buhay ni Ismael. So, ang colorful ng buhay niya na nakakatuwa kasi ako mismo bilang ginagampanan ko siya, parang grabe yung roller coaster ride talaga. Totoo yan. And this time, pag-usapan natin kasi we talked about your new series, your new role. Dito naman, let's talk about your new love for anything that you enjoy. May mga hobbies ka ba or interests na gusto mong i-pursue ngayong 2021? Oo, ang di ko pa kasi natatry is yung gumawa ng bread.
So, isa yan sa mga gusto kong itry talaga. Kasi mahilig talaga ako magluto, pero parang feeling ko marami pa akong hindi na-explore pagdating sa pagluluto. So, yun ang gusto ko talagang gawin ngayon. Makagawa ako ng bread, siguro makabake ako ng cake, yung mga ganang bagay. Kasi mga simpleng bagay na ganyan, nagpapasaya talaga sa akin. Ayan, we can't wait na mag-venture out ka nga dyan into baking. Bagay. Oh, Pwede. tsaka meron pa pala ako i-share. Yes. Natuto na ako mag-drive. Isa yan sa mga bagong skills ko. I'm so happy Oo, for you. ang tagal ko na pinlano yan na gusto ko mag-driving school, pero lagi siyang nauudlot kasi lagi nasasabayan ng project. Pero ngayon, finally, nagawa ko na siya. So, ang isa ko rin pong plano is mag-drive lang somewhere and then kung saan ko lang po maisipan mag-stop, magkakape ako doon, kain ako doon, relax lang, ganyan. So, excited. Tingnan natin kung saan ako makakarating. Very exciting talaga yan. Long drives, It'll give you Yes. more time to really think and reflect as well. Ang ganda plano yan. We're excited for you. And of course, Ada, kasi New Year, syempre, it's a new Ada. Ano ba yung mga negative traits din or mga unhealthy habits na gusto mong baguhin para sa sarili mo? Ako, yung pagkain ko ng too much sweets. Yan talaga, as in, every year, yan ang problema ko. Grabe ako kumain ng sweets. So, kailangan ko talagang i-lessen na yan. But it doesn't show, ha, Ada, ha? Unfair. Tako, willing ako i-give up ang lahat basta magkaroon lang ako ng extra slice of cake. Pero it doesn't show at all. It's so unfair. You're blessed. Pinagdudusahan ko po sa gym. Kaya pala. Pero Ada, ito ha, we wish you all the best this new year, Ada. Kasi you deserve everything good and everything that is positive for you and your family. Kaya all the best for you. So before we end this interview, please thank your supporters and invite them to watch Legal Wives. Opo, una-una, thank you so much. Thank you sa mga sinabi mo, nakaka-touch. Thank you so much. And ang wish ko sa lahat is maging positive lang tayo kasi I'm sure magiging mas maayos po in the coming months, in the coming years. And I'm sure may reason po ang lahat ng to. And ito na nga po, meron kami bagong i-offer sa inyo, ang Legal Wives. Isa po ito sa mga unang soap ng GMA na after ng lockdown na ipapakita sa inyo. So, I'm sure magugustuhan niyo po to. Marami po kayong matututunan. Daghang salamat talaga, Ada, for spending time with us ngayong umaga. Thank you so much din. First day of the year, kayo yung kasama ko. So thank you so much. I'm so happy. Thank you, Ada. Yes, soon. Punta ako dyan. Of course, of course. Yes. Thank you. Happy New Year. Happy New Year! And that was Miss Andrea Torres, mga kapuso, nga paambit sa mga kabag-uhan sa iyang kinabuhi karong 2021 ug ang iyang kaandam usab nga atubangon ng unsa mang hagit karong bag-ong tuig. Ug daghan pa ming giandam alang kaninyo mga kapuso, so stay tuned lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso nining bag-ong tuig 2021 unsa may kapalaran nga nagpaabot alang kanatong tanan daghan siguro ang nagpangutanan ini ug unsa sab ang atong mamahimong mabuhat aron mas makadani pa og buenas nining bag-ong tuig kana atong hisgutan mga kapuso sa spotlight karong buntaga makauban nato basi Destiny og Feng Shui consultant Master Judith Eugenio. Good morning, Master Judith. Good morning, Nico. Thank you so much for joining us ug Happy New Year. Kumusta, Master? Unsa may mamahimo na tong mabuhat aron pag-usher in og good luck alang kanatong tanan niining 2021. Sa amo ang system, there are three ways or there are three factors on, three factors of human success or failure, or what we call, as per Chinese metaphysics, the cosmic trinity. No? So this is the heaven luck, the earth luck, and the man luck. So tunon ni siya ka factors na kinahanglan i-align nimo imong kaugalingon to be able to really enjoy
your luck in 2021 or in the years to come. So ang heaven luck, Nico, is your destiny chart, imong destiny. This is actually called Patsu. This is a system where I can read your luck in 2021 based on your birth date and birth time. So kung kabaw ka kung unsay in store for you in 2021, mas makapanagal ka, mas makaprepare ka, and mas maka-maximize ka if you know that you are in good luck. The second one is earth luck, your feng shui. If you have good feng shui, no, that will also, let's say for example in 2021, you want to transfer or you want to make sure that you have good energy, so you have to choose a good place with positive energy flow. So muna ang kaduha. Ang ikatulo is man luck. Your mindset, your action, your planning. No, and action is also your man luck. So these are the three things na dapat nimong haybawaan para mas mo, let's say, mas maayo imuhang 2021. Kay, you know what? People would say, I don't believe in my destiny, na ay destiny. I don't believe in feng shui. What I believe is just hard work. No, basta mo trabaho lang ko, sige na kong trabaho, okay na. But that is actually true. Pero kung you know what exactly is coming for you, mas makapreparar ka, mas makastrategize ka. Master, admittedly, the previous year, 2020, has been very challenging. Dili lang di sa Pilipinas, worldwide. In what way can we, in a way, Master Judith, help mitigate the negative effects sa previous year? Daghan yun na affected, pero dili tanan actually na affected sad. Okay? 2020 was the year of the young metal yin water rat. Okay? So metal and water. So katong mga tao na favorable sa ilaha ang element na metal and water actually made more money than they can ever imagine. So sa heaven luck na daan, makabaw na ta kung if it's a good year. Kaya kung good year siya, I would also advise na maximize. Maximize, you know, there will be more opportunities and all that. So mas makaprepare sad ka. Master, on another note, tuig 2021, unsa man ni siya nga year of which animal? Ug unsa may characteristic ani? Okay, so 2021 is the year of the yin metal, yin earth, water ox. Okay. Earth ox. Okay. So remember, Nico, that 2020 is the year of the young metal water. So, okay. So metal was breathing organ, water was the virus. You know, these are the elements that actually, you know, represented by these elements. Fear, and then, you know, it was very fast. It's like water, tsunami, the virus really, you know, paspas kaayo ba. Ox actually is a yin earth element, but inside the yin earth ox is also water. So naagyud gihapon tay ma-expect na kung whatever it is that happened in 2020, it would still continuous gihapon. Not as much as 2020, but we can really say na naagihapon gyud. At least until July 2021. Yin metal magod is the element of, you know, ang positive characteristic magod sa yin metal is more of like a jewelry. No, it shines, it's brilliant, it's graceful, murag it's beautiful ba. But then again, in the negative note, it's also a very, very cold element. So I'm seeing a little bit of danger also. There's also some, you know, it's bleak ba? It dili sad siya kaayo pa. Iyan ka murag ball of sunshine ba? Dili sad siya inana pa. Plus below that is yin earth ox. So naay water gihapon. So it's kinda cold year. Plus weak kaayo ang fire sa 2021. Master, is there such a thing as lucky color para karong tuiga 2021? I don't subscribe to that.
like colors is not feng shui. It's also there's also no impact. It will not also change your luck, even if let's say let's say based on your paths, you fire is favorable for you, but it does not change anything. What change you is when you take proper action. Master Judith, sa mga tao na minaw na karon siguro dunay uban nga skeptical pa sa kini ma destiny reading, maghiskot og feng shui, unsa may masulti nimo nila? Maybe there's a reason why naminaw sila karon. Why they're watching this. It's because it's about time for them to open their eyes. Now, there is such thing as path system. And for feng shui, maybe they had this wrong misconception about feng shui. Na it's about bracelet, it's about colors, it's about trinkets. You buy this, you buy that, you put it in the southeast, you know, tutu and all that. Feng shui is the study of the energy in a given space or environment. Okay? Nothing more, nothing less. Period. Sa tanan na minaw o na watch, nanaw. So try to, you know, maybe open your mind. It's nothing to do with religion, nothing to do with spiritual. It's all pure energy. All right, thank you so much. We learned a lot from you this morning. Ug Happy New Year kanimo Master Happy Judith New Year Eugenio. po. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso ning pagsud sa bag-ong tuig. Siguro daghan ang naghinam-hinam nga makapadayon sa ilang mga travel plans, mga travel goals, unsa may new normal sa pagbiyahe karong panahona. Siguro ang uban nagpangutana unsa poy mamaayong mabisita sa kaugalingon lang nga probinsya nga di kayo dako kuno ang magasto kana mga kapuso. Kuha na to og tips kining usa ka inahan sa Dumaguete City niyang gi-advocate nga van life travel. Makauban nato karong butaga mga kapuso si Ma'am Katrina Kisil. Good morning, Ma'am Katrina. Hello, good morning. Thank you so much for joining us, ma'am. Happy New Year kanimo. You said wish I have blessed 2021. Ma'am Kat, about your van life travel kay na feature na kasalilain nga mga sites ani ma'am. Can you tell us the background about this ma'am? Giunsa po nimo pag-convert kini mong vehicle aron mamahimo ninyong kahigdaan, kaistaran o of course kabiyahian gyud. Well, atong una, I never really, wala gyud ko nagkuan nga mag-van life ko, but kay kani siya nakuha ako surplus lang ni siya and wala siya manual ba, so wala mi kabalo kung magunsaon ang mga buttons, even ang pag-fold sa seats di mi kabalo, pero atong na-discover na namo siya, gibutangan na mo siya foam dayon nagkuan na dayon may overnight travel agad, and then kadto nagsugod na adto kay listen asa may mo adto, dili na may mag-worry og hotel, like pwede may mag-book diri, matulog diri, and nami power source. I have my power station, pang charge lang good, pang charge and wifi. Kano sa ka nagsugod ani inyong hilig ma'am sa traveling? Last year, I started last year. Then ako lang yun nag-convert, sir. Atong una, medyo huot siya, then ako siyang gi-rebuild para mas may comfortable na may. Kumpleto ra ba ma'am? Doon na naka-kitchen, of course doon na kahigdaan o ka storage pag nga area. Toilet. I have my portable toilet. Kumpleto na gyud tuod niya. So far, asa man mo naabot na sa inyong mga travels using this van, Ma'am Kat? Diri, basta within Negros Oriental, because if we cross the border, pagbalik na mo, i-quarantine magyud me, and I can't afford that kay ako'y nakadagan na leave. So, but we have a lot of waterfalls here in Negros. Baling daghan nga waterfalls. And we have the geothermal plant. Lami kay mag-camp diri sa among bukid. Masyada kadaghan ra kayong lugar.
When you travel, of course, ma'am, you're with your kids, ma'am, no? How old are they, ma'am? 8 and 12. Uh-huh. 8 and 12. Uh-huh. And they're very independent na. Tayo. You try to embrace minimalism, kuno, and then you teach that to your kids. Yes. Nga naman, ma'am Kat? Kay, though in a tight space, pwede raming, maka-adjust sila dayon ba? Dili sila, I like nga makalaag sila kay they get this time away from their phones. Mm-hmm. Okay, usahay we go to places na wag yung signal, so they can use their phones. And I'm happy that I get to give them that. Kay away from the digital world is sometimes better. Mm-hmm. Always better. Tinuod. Like even a day. Uh-huh. Ma'am, pero you stay sa city on weekdays. Weekends na mo usually Yes. nag-travel. Kay duwa mo gud akong work, sir. Uh-huh. I am a pharmacist in the morning and I have call center job po at night. How has this helped you, ma'am, ug sa mga kids pod ang pag-travel? Kabalo na I like that they're very independent. Dayon, kabalo na sila mo kuan ba like mo plan on a trip. Mhm. Sila na yung mag-pack on their own. I Mhm. assign them the packing and the laundry. I assign them that. Kaya ako ang sa grocery. So we have each task. And then we plan ahead. I discuss with them where to go, ana. Hopefully, Ma'am Katrina, after aning COVID nga itong nasinati karon, once ma-lift na ning mga restrictions, open po ka sa idea nga mulabang-labang gyud og lain nga mga probinsya? Yes, but I want to start in the Visayas. I really want to go on Cebu, Bohol, Siquijor trip. That Roro, mga nag-Roro and you know. Ma'am, sa mga gusto nga mag-travel pero siguro karon nagpanagana, restricted sa budget, unsa imong matambag nila sa mga interesado gyud diha nga musuroy? They plan their trips. Me, I just need to. I don't need to worry about the hotel. Gas lang ang akong problema. And this is save lang po cost fuel efficient man sad siya. So I don't need to ang akong advice lang nila is just plan your trips. To cap this off, message nimo sa atong mga viewers nga nagtan-aw karong buntaga. My message to you is please join me. Please join the van life community. With van life, you can travel. It's possible to travel on a budget. Yes, it's possible with van life. Pagkanindot. Thank you so much for joining us this morning, Ma'am Katrina Kisil. Ug murag daghan jud kay nainganyo nga mo biyahe karong bag-ong tuig. Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Hello, bye-bye. Bye. Sa Biz Talk ni unang adlaw sa tuig, nakauban nato ang kapuso star nga si Andrea Torres nga parte sa Legal Wives ug andam na sa misya sa mga kabag-uhan sa iyang kinabuhi, mga bagong proyekto niining tuig 2021. Samtang na istorya sab nato ang Destiny Reader ug ang feng shui consultant nga si Judith Eugenio ng pasabot sa mga pamaagi aron mas makadani og swerte ning bag-ong tuig. Matod niya mas bintaha gyud kung preparado ka sa mga posibleng mahitabo sa kinabuhi. Ug sa katapusan na istorya nato katong single mom sa Dumaguete City nga andam na sab sa new normal nga pamaagi sa pag-travel bisan pa man nining pandemya. Ang iyang van gi-convert niya nga gamayng Pinoy anan aron makaabot sila bisan asa kuyog ang iyang duha ka mga anak. Many things to look forward to sa 2021 sale. Pero ingon si Master Judith no nga importante pangandaman gyud ato ning tanan, di ba? Mao, and part sa ato ang preparation gining paglista siguro ta og mga new goals and new views nato karong new year, mga kapuso. To new beginnings karong 2021 sale. Oh yes, cheers to that. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin nga pabaon alang kaninyo karong New Year's morning. The new year stands before us like a chapter in a book waiting to be written. We can help write that story by setting goals. By Melody Beatty, usa ka American author. Sa mga gustong mulantaw pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com
Pwede sab kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Kapuso, daghang salamat sa pag-uban kanamo nining unang adlaw sa tuig. Sakto ka na mga kapuso, first morning pa lang sa 2021. Busa, the next mornings to come, mag-uban ng juta dinhi sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. So Happy New Year, kapuso!